Osnovnu školu završila je u Pleternici, srednju ekonomsku školu u Požegi, a onda odlazi u Zagreb na daljnje školovanje. Dalje u život zapravo nije vratio u rodnu Požeštinu, nego se našla u Europi, točnije u Njemačkoj, gdje je odradila dobar dio svog radnog vijeka. U zrelim godinama zainteresirala se za pisanje epigrama i aforizama, i to na poticaj prijatelja Miroslava Vukmanića. No kad se jednom zainteresirala, napisala ih je preko 650. Veći dio njih objavljen je u njezinoj knjizi Muka naša svagdašnja, o kojoj smo već nešto čuli, a evo o najnovijem tekstu i najnovijoj zbirci najbolje da prepustimo riječ samoj autorici, pa evo gospođo Majnarić, izvolite. Hvala lijepo. Ne znam, ne mogu ovako sjediti, moram stati. Jako mi je drago što ste svi došli, svi ste mi dragi. Pozdravila bi vas od mojih Zagrebčana, to je direktor udruge humorista Zlatko Garvanović. On nije mogao doći i dobio je 2 stenda baš u Zlatojima svoje kćeri, a Miroslav ima problema sa zdravljem svoga sina, tako da su oni izričito rekli da vas sve pozdravim, da nisu mogli doći i jako im je žao. Međutim, pošto sam ja odavde, ja sam tamo, ali ja sam s vama. Znači, kao Zlata Kolarić-Kišur, nikako ne izlazim iz moje Zlatne doline, ja se osjećam da sam i nemam straha da neće imati ko voditi. Svi ste vi moji i svi ste odlično odradili, nemam riječi, ja sam oduševljena. Ja bih samo spomenula, možda vaš kolega neće to dotaknuti, imam jedan najudarniji epigram iz prve knjige, ove, i jedan najudarniji iz ove druge knjige. Pa nećeš ga moći naći, ja sam ko brever, ja svakom kažem ti koga volim, nećeš ga moći naći, ali ja ću ga izrecitirati. Znači, iz prve knjige epigram ide ovako. Oni tamo gore što se za nas bore, o evropskom progresu neprestano zbore, a nama se gaće na štapu viore. Ovaj drugi je nešto iz Čaruge i kola njegovih gorskih tića, pa sam napisala ovako. Sa kolom gorskih tića nismo imali sreće. Ono postoji i danas, samo je mnogo veće. To je to i još bi jedan treći, to je iz ove prve knjige. Za guske u magli to svi dobro znaju. Guske davno prodadoše, maglu još prodaju. Ja vam ne znam šta reći, rekli su, moje kolege su rekli sve i jako mi je drago da su tako lijepo rekli. Mi ćemo poslije imati isto jedno druženje. Pošli smo za sad samohrani, evo tu su knjige, malo ćete dati priloga, jer država nema osjećaja za humor, njima nije do humora očito, a to je moja borba, znači sa humorom i satirom, to je jedina moja borba koju ja mogu voditi jer ne mogu ništa drugo. Ali to je puno i to je veliko i kad to mali čovjek pročita, malo mu bude lakše pri duši, s obzirom na cjelokupnu situaciju. Zato mi je drago što pišem i dalje i nadam se da ćemo se možda i za godinu dana, jer imam već jedan projekt, znači 3. knjige, tu je skraćena povijest sela Koprivnice, koja se prvi put spominje 1380. godine, starosjedioci, dolazak Ličana Gorana Kranjaca, kad je što nastalo, kad je nastalo dobrovoljno vatrogasno društvo, kad je što nastalo, što imamo, što nemamo, statistički pregled stanovnika i tako dalje. To je samo kratki uvod, a u nastavku će biti što još nije niko pisao do sad. A to su anegdote iz sela i šire. Znači, događaji koji su se zaista dogodili, ali su strahovito smiješni.
To sve što budem napisala, to je bila istina i to se dogodilo. Samo moram paziti, ja sam već pitala neke da li smijem, dali su mi zeleno svjetlo da smijem, jer se radi o njihovim roditeljima, za mog tatu mogu, on je imao specijalne provale, on je bio humorista po rođenju i bit će mi čak drago da pišem. I sjeća se i Ivica kad su dolazili za mladince u goste, kak je stari znao biti oduševljen i svašta govoriti. Tako da, uglavnom, to ćete sve dobiti u pisanoj formi, to je iduća knjiga koja slijedi i opet će prva promocija biti na mom rodnom ogranku ovdje. Ja ću vas obavijestiti na vrijeme, moram vidjeti kakav će sluh imati lektori i ostali, da će se to njima svidjeti i ako mi budu dali zeleno svjetlo, knjiga će izići. Evo, od mene toliko, ima vas dosta koji ste rekli sve, gotovo sve što je trebalo, drugo ćete pročitati ovdje. Što se tiče žita u kukolju, imala sam jednu užu aluziju također, a odnosi se na suvremeno kršćanstvo. I napisala sam suvremeno kršćanstvo, u svakom kukolju ima i malo žita. No tim se moramo svi zamisliti da budemo kao kršćani bolji, bolji i bolji. Hvala lijepo.